Maikanem Abilin. Pinapalapas kayat ni ami ti agmaymaysa ket napan iti karayan a medyo adayo iti kutada. Pinampanunot na saan na may karipay kini Victor gaput adi adalan ti baro ket may parbenglaeng anay Rina ti ayaten na. Sinurot met daytoy ni Lando. Formal a nagdamag ti baro ket nakaunget met ni ami. Ngem di tagun daway anay balikas ni Lando ti panagayat na iti balasang. Kabayatan na saan met anagaw awid ni Rina ket sapsapulan da bar. Itagagayem adto intituloy tinubela tayo ana Pauluan. Maikanem Abilin. Talaga kadi nga aman imbaga ni Ma'am Rina no sa dino ti pagturungan na iti papanaw na iti pasdag. Awan, boss. Unay matday jayan a Ma'am Rina. Napay sakit di kiniayat. Isong agpagungganan. Boss, isantay mo to kutsi. Ha? Dayjay manaw, ni Ma'am Rina dayjay. Ha? Ha? Agpakamatay sa matan. Isantay mo ti kutsi, boss. Ma'am Rina, di ka agpakamatay. Ha? Ha? Just kay, sa bali mo't gayam. Kunak no ni Ma'am Rina. Kasla kami ni Sao. Sa bali mo't gayam. Ito yakbay na ang turan. Sakbay ang mapanak iti pagnanaadan ni kininanagsik. Kaya't ko tagmay misa. Yak maaklon nga awan patag ko kini Victor. Nanapatagakkan ko na. Di rumbang apinanawan nakman. Iso akas na patsak timbaga ni Bart kanya. Nga amangan no addaanan iti asawa ni Victor. Ha? Kutsimot ni Ma'am Rina tinagsardang. Ay na, unay na iti atao aya sa dino nga tayo tinagturturungan na. Asit kakman. Ma'am Rina, napanam ka di. Amom ka di nga imay da kasinapsapol dito dagiti pasurot da mamam. Napanak lang nagpaspasyar, nana. Sige tayo nakiti silet ko. Mangisaganak iti ka na, ma'am. Saanan? Sa anak amabisin. Sige. Na, apay ngay. Saan ka no amabisin? Tidinto ta saan mo't anagaw awit. Ay, inakit mangisagana iti kanina. Taipan kunton iti silid na. Ma'am Rina, uray di mo kayat timangan, inyagan kalata iti taraon mo. Kasaan amabalin adi ka mangan. Anya ka di ayat iparikot mo, ma'am. Apay akasta ka. Nana Marsing, pudno ang nagkita kami idikin ni Victor. Nang iti pa ng panaw namanan kanya. Kaslaawan ka as-askakan ko na. Dahi tagayam ti pagkaskastaam. Nasaktanak na Marsing. Tano na patagakan ko na. Saan arumbang apanawan na. Kat ipamuspusan na kumati pa nagkaduami adwa. Imbagak pa'y kan ko na saan ko man na pumanaw. Ado ti mabalin na pagtrabahoan dito ino kayat na. Mabalin nakmat at tulungan dito asyenda. Wano saan itirancho. Ngam di nakmat dinangag. Kasta ka di? Kat dinasakit. Pampanunod nga amangan no at damat ket din asawa na. Anya? Wana na. Amangan no linuko na klang ni Victor. Ay, saan ko maaday tatirason tapno baybay am tibagim, ma'am. Mangan kakiti tapno saan ka nga agsakit. Naikat ngaminan tiganas ko, nana. Ay saan na mabalintik asta, ma'am. Mangan kalata.
Nga oray adda parikot mo. Iti kasta saan ka nga agsakit? Saan mo apang panunuton di kayan ayat mo? Taamok, di nakaluklukun tayo jay. Nalabit saan pa'y nga itati panawon tapno agkadwa kayo. Patsyak amabain laang. Nang runak at baknang kayo, ma'am. Amangan no isagsaganaan namit ti amin. Amangan no agpababak ng mat. Tapno adda ipanakkel na iti pamilyam. Isu adi kan aglidliday akas ta, ma'am. Ala, mangan kakit din. Di mo baypay at ti salunat mo. Gapulang iti panang pampanunot mo, iti kayan ayat mo. Madam, naman mi nga da ni Ma'am Rina ija asyenda. Ijaya nagawid. Anya, sigurado ka nga adda ijay? Kasta timpadamag da kanyak, madam. Ala, mapan ka ija asyenda tapon kam nupudno nga adda ijay. Wan, madam. Kalpasan na. Umay mo ipakam mo adagos kanya. Matumpal, madam. Ami, adda ka di diyo nagkinaawatan kinilando? Kwa, mag-asong. Awan man. Madlaw ko adi ka agsarsarita. Mag-asong. Maawatan kayo. Nalabit nga adda diyo nagkinaawatan. Yung mo balin, rumbang nga kinaawatan kayo kumalata. Tadya kaya't nga agapa kayo. Kasano tayo nga rin nga agtitinulong no kastamat? Ala, urnusan niyo tibagbagiyo. Diyak kaya't amakit-kitak analiday kayo adwa. Ami, nakita ko naman sa mga naggapo dito ayan. Lando. Di na kaya makit-kita na kadata. Wan. Kasta tinakunana kanyak itay. Ami, pakawan na. Di rin ba ngayon bagak tikas dyan ka? Amok ani Victor kailangan tayo ayatan. Naging ga ita. Lando. Kaya't kalipatan mo tinay bagak iti karayan. Naibagak mo ay ayatan ka. Lipatan mo na dyan, Ami. Diyak kaya taday taabanag timang niya dayo tirek nam kanyak. Kit aday wanak. Tiket ko. Agsublit ti sigod na panakilangan ti tunggal may sakadat ha. Di kagdanag, Lando. Sa anak mo kumura. Ta saan mo matabasol. Kung kastaman ti marikrik nam kanyak. Saan ka akagora iti naipod mo? Ngam, kaya't ko kumaamaawatan na. Maawatan ka, Ami. Ni Victor lang tayo, Adam. Kat, aklonat na ita. Agyaman at maawatan na, Lando. Agyaman na. Lando, mapantay iti kuta damagno. Adda pasurot na ngayon baon na itay. Anya teramidon tayo tikuta damang magno? Adda ka no maangay aramrambak ijay. Gaputa nagbaligi damanan iti pagnada. Nga, anya? Diyak amo, Lando. Saan da ngayon baga no anya data? Ala, agrubwat ka tamapanta. Narigat met no pabainan tayo ida. Amangan no agsakit tinakam da kada tayo. Sige kakadwa. Kalpasan tira kami din tayo. Agpasuyot tayo tayo. Tatlo matay dagiti. Gasiti tunggal bulong dagiti. Mangga. Sige. Awan makibig. Igme. Nay, Nana Marcel, kumusta? Ada ka din ni Ma'am Rina. Wan, adan. Kay, napanan na ka naman. Di namutan imbaga.
Maipapankin ni Victor akaayan-ayat na, ti pagkaskasjayan na. Apay ayat? Kasla saan kano anak patid ni Victor ti ayan-ayat da. Aya? Ay, igmay at daman-damagag. Malagip ko ti agnagan iti Victor anak ipagnanayad idikin ni Ella. Daytay nga ikanayon akakuyog ti may sa abalasitang ide, ni Ame. Nga iti na minsan, imay si marungkar idikin ni Ma'am Rina. Apay ni Victor? Saan nga ta nga isu ti Victor akaayan-ayat ita ni Ma'am Rina? Amangan no, sana pud no anatay. Anya? Ay bagaman kanyak ti agpaysuig me. Natay ka din ni Victor, wano saan? Ay, Nana Marseng, ibagakin ka tipod no. Nung di mo kumay bagbagay ti sa balay. Ngamin namangan no madaksan ni Victor. Kaya't mo asawan. Si bibiyag ni Victor. Sige. Dungag ka ta isalaysay ko ti amin. Kasta gayam. Ay, talaga gayam adakas launay dakiti pasurot ni Senyor Simon. Kat awan ti sabali mapabasol iti daitano saan ani Senyor Simon. Tasipod pa'y, pampanoy-nuyan na dagiti pasurot na apada na adimonyo. Ay, wala na, pudno da ita. Nukasta si bibiyag nga rod ni Victor. Kat iso ita ti agnagan iti Victor akaayan-ayat ni Ma'am Rina. Ay, pati ka kasta. Kat sa dino nga rod itante ayan ni Victor. Daytang ti Jack may baganana. Ta, Jack amaw. Tilang naipudnokin ka ti amaw. Amangan matno ni Victor ka iso di kaayan-ayat ita ni Ma'am Rina. Noon ata. Ay, sige, nana, ta, panawan kay pay. Ada nga minarami din may. Wan igme. Tama pa anak mamut iji kalapaw ko. Ada labapan ko alaan. Sige, mapanak nga rudan, tadi kay kat maisturbo ditogi. Anya da iji anang ngag ko iti damdamag iti radyo. Sakbay ana ipatukar day ka asonata. Adda sinarap da aman siya. Kat pinapay da pa'y tilakay nga kinkukwa. Kat aging na ita. Saan pa'y anadoktalan ti kina siya sino dagiti agtatakaw. Rodrigo Quintero tinagan tilakay a pinatay da. Rodrigo Quintero. Ano? Di aba ni Victor de China. Iso. Update. Inagdap kon ti radyo. Aking kaita. Maipadpad ang magpayla ang iti radyo ti panakatay ti asawa. Nga aging kaita. Awan mo't nga rod ti panakasulbar na. Rodrigo, asino tinang pataykan ka? Ibagam kanyak no asino, tapno matiliwan. Kat agikaro. Kuna ni Ella, uray maamuan dati nang pataykan ka. Awan tumatlaang ti Serbina. Gaputawan tumatlaang ti panakasulbar na. Ngamang namnama, maduktalan tumatlaang ti amin. Maragsakan kalakit di iti ibaga, Anita. Nga anya? Adamanan pagkwarta. Gaputa dan dagiti nakasarita kata tao amang imaton iti negosyo kejay kabisera. Negosyo? Wan? Negosyo. Negosyo amang tad kanyak iti adu a kwarta. Anya kumaday ta negosyo. Amangan matno, mabalin ama iramanak iti day ta negosyo, Simon. Wan, Anita. Para kada tanay jay ang negosyo.
Iso di kagdanag. Kasta ka di? Kaano nga rod amang rugi dayta ni Kosyo? Ngamin, ado itati stak mi a marihuana. So namasayang dagita. Iso di kakadiagdanag, Anita. Sigurado ka kaditim bagamang magna? Wen, Lando. Awan sa baling akin naramid, iti panakasarag ti mansyon day jabak ng alakay ngagnagan iti Rodrigo Quintero. No saan adag iti pasurot ti mayor. Anya? Wen, Lando. Hangam apay. Amamum kadi day jay a Rodrigo Quintero. Wen mang magno. Amati gayim ko da dyan. San lagayam ada tayo tindakas dito sa San Isidro. Aduda pay. At may sa ti grupo dagiti pasurot dayjay a mayor. Ha? Kasano naman dayta mang magno? Nangag ko ijay kabisera. Iti balay pagliwliwan. At dalalaki anakagiddan mi anagpalpaliway jay. Katadadalang iti asidagmi. Kat nangagmi akasta ti pagsarsaritaan da. Ha? Nga isuda mismo tinangsarag iti mansyon dayjay a Rodrigo. Kat napatay da pay. Anya? May bagagsa pa, mami. Nakita ka nga dali ti parangan ti kalapaw yo. Iso nga nasidgang ka. Kaya't ko tiyak painit. Nagmayat ti init mo kasto nga agsapa. Kumusta ti ipapanyo iti bangir ako ta? Ada namuan mi jay. Nga iso ti pakamukan ka. Anya dayta? Ni Rodrigo Quintero. Pinatay dagiti pasurot ni Mayor Alban. Nukasta. Iso dati nang patay iti ama ni Victor. Nangag ko daytan na ipadamag iti radyo. Huh, dagiti pasurot ti Diablo. Iso dagayam tinang patay iti ama ni Victor. Agtignay tayon, Lando. Anya ti plan-plan wen nga ramidon ni Ami. Gagayem. Di liwan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Paglay. Direksyon June Ributaso. Technical kan musical scoring John Ligligen. Isagsakot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kenda ito yung istasyon. Maikanem Abilin.